Kragujevcu nastavljamo našu aktivnost u smislu buđenja proleća. Nekih razlika kada gledamo između mesta u kojima radimo, apsolutno da one postoje. Ono što smo primetili u Kragujevcu jeste da su oni dosta aktivni u smislu organizovanja aktivnosti. Svaki subot imaju igranke, igraju šah, prave neke radove, kuda dosta aktivno su socijalno uključeni i mislim da ovo sada što mi radimo je jedna nadgradnja na to da prostor koji ćemo renovirati bude još bolji i njima prijatniji i da možda još veći broj najstarijih Kragujevčana se okuplja ponovo, tako da mislim da ovom akcijom ćemo postići pun pogodak, jer jednostavno već aktivne ljude koji vole ovde da dolaze će dolaziti u jedan lepši i bolji prostor. Ono što smo se dogovorili da kada se ovde završi da ćemo učestvovati u jednoj njihovoj proslavi, odnosno igranci. Ova donacija NLB banke mnogo znači za treću populaciju, odnosno za penzionere. To je pre svega prijatno iznenađenje da se neko interesuje za poboljšanje socijalno-ekonomskih uslova penzionera uopšte. Ova donacija će učiniti to da nam stvarno gradsko udruženje blista i da programske zadatke koje imamo u toku godine obavimo u najboljim prostorima i najboljoj nameri. Poslovni ciljevi naše banke u Kragujevcu apsolutno su u skladu sa, recimo, buđenjem proleća. Dakle, da budemo još aktivniji, da budemo još okrenutiji klijentima, kako fizičkim, tako i pravnim licima. Ja sam siguran da uz ekipu koju sam ovde video, naših zaposlenih koji su zajedno sa penzionerima koji jesu jedna od naših ciljnih grupa, videli smo zaista jednu posvećenost i želju da postižemo ciljeve. Siguran sam da i uz novog regionalnog direktora Nelu Jocović da su zaposleni dobili jedan stožer, jednu ozbiljnu osobu koja će zajedno sa njima uspeti da postigne sve ciljeve, a naravno ja sa svojim ekipom sam apsolutno ljudima na raspolaganju da zajedno postignemo da i posle proleća dođe leto i tako dalje, a na kraju godine da svi zajedno budemo profitabilni posle duže godine i siguran sam da ćemo to uspeti.